kubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council Oba Tita Starwell Kain henne kasngi habai kren bat kilat pathai kubor halor ke jingdawa ban kentiu no ya ke Sora Civil Subdivision sha ke district ula ong ban nakaliang gojong u kum unong mikmat bat ki weipat kinong mikmat ki juya kren habai dei bat kani ke jingtrang ban kentiu no ya ke Sora sha ke district. Susu olah benrabro kembala angnot dau Presiden Barim ke UDP Dr. Dan Kuparoy bangkuai hadwar blai ba utrang ban kentiu no ya ka Sora Civil Subdivision sha ka district batamai bat nakaliang kejongki ro kinang yai bodin ya kani hadu ba kanda urlong habai dei berkejing laj ya kendo jong kinong elam jong ka ilaka laj lengkot bat ilaka laj kro ban bu ya ka headquarter jong ka South East Khasi Hills District bat penpau ba kilakloi ban penyo jaka naka benta ban bu ya ka headquarter jong ka district South East Khasi Hills District naka liang uba Tita Starwell Kain ulaong ba umdon ai bandong halor kani bat lada ka penusla Civil Subdivision an kentiu sha ka district batamai kata le kanang kham ba su namar kanang panjan ya ki pajba khamtam habai dei bat karoi kapar Khadu kalong ba labtha yangi ba ingin wanra ya kita ki jingtho ki jingtar ki sakhi ki setar ban proof ya ka eka demand ka chungi ni ban pensya ki ban te ka demand chungi kalong kata ba ngikwa ban upgrade ya ka Sora Civil Subdivision Chaka District. Kata kalong very simple, kastan ke jongi na do pastangi kalong katai, kabangi keren na kaliang jongi kum nong ikman, kaliang ke jonga kum MDC, Sora kaliang jong balajit, MLA jong ke Sela ba, kenyual dekar MDC jong ke Sela, barak langut ngedon ke juga jingmut, ba kum ba u presiden jongi, bala klat no Dr. Don Kuparoy, ila keren ni kani, haus nam arja kat pra, baka demand ke jongi kalong baik. Kejing dawa kejung kalong baik ban upgrade ya ke Sora Civil Subdivision sya ke district ngingi yang baik ya kata ya kejing dawa menu lah ban dawa ya kata ngimdon kenunu kejing persya gila ban kersian ban ni kata kejing dawa ka syong ka sorka syong kejing pahu pisah jang ke sorka kejing don lenti jang ke sorka lada kadon sakawi ke district hapu alai lengkot kadon sakawi ke district Sora ru tapi yang baik ngila ngidang kemen kan nang bun ki district lagi kadang ka jing bentuk aja empat ba tela ada ka penuslap subdivision beragawe bat kat tu kan ni ki benta jong ka khat asnong lai kro blok ya so begini district tu kam dan jing fair but let's see siteng naki lani lai pawa pak dia naki benta jong ka khat asnong lai kro blok ya so bat ka Sora katar kam dan jing fair ngi yo artli ki district ka nang bha sibut te ka syong la sorka ten rei ka ka bangingi ong ba ka Sora Civil Subdivision pat kan penduna ya ka jinglut ya ka sarkar namar ngitip ka ka bapau syabar kalau ka sarkar ka duna pisa kastan jongi ho arja kat fra bangimyo ka district ha ka tu ka poru kalong ba ka sarkar ka om apspor ya Dr. Dan ba dang duna pisa katade ka jingong kiklam ong ha ka tu ka por ba kambiang ke jaka, kambiang ke lain, kambiang ke alignment, kambiang geographically, kamu ongom ta, ti ong ba duna pisa, tingingi yang halah sekenong rem, ban penduna ya ke jinglut put juga sorkan, ni ong upgrade be ya ke Sora Civil Subdivision, siaka district namar hangki, ngila hamdan kat tu kat ni ki infrastructure, lihat sila ada invest kat tu kat ni, kan biang, dia sakawai bangakwa mungkin sayang ni lu kalong ba. Kajing temu jongi bang ibu ya ke headquarter kadai hasora dan ki basutu bakalaban ong ba ke headquarter kan long be tik tang highway sinong kumalong menta ka subdivision let's say kalong tang hasai open den re dalawan pat ka district ni spread kala bandan goi ka office halai long kala bandan hamo mithiet kala bandan hakli sinong kala bandan hamarai pakum ta ter kai kamu ka district ka spread kai hi kumbalong ha penusla fi dalek ke office tamai ka jai nang tu po penusla kadon sa kumba 100 kilometer ke office jong subdivision mentah gidang sana
Pilih apa mau korwat. Lah khat arsna mentah la upgrade ya ke mau korwat solution sa district mre. Mentah ki 4 yo di ke building tu. Baka building mentah ka poi seru jan jakar ya. Tikum kita. Ternyata kadang ngimdai ban ong sutu bakla ba ban ong ba ka district headquarter kan long betik tang hai ti jakai badan ta ngiong ka sora area ka bamut hang nu la ban bu we go office sama ujrong la ban bu apa ding po ba kom ta